Segala puji, hormat serta syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi. Segala puji, hormat serta syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Mari ras-ras sekitar toto gelah banci kekelengan di bata si enggo menjadi bagian tandai banci si turiken mankala si deban. Adilit perbahanan di bata man banta surah-surana gelah si katakan mankala. Mertina kini rajan di batandai reh belang. Nah, ras sekitar toto banlit perbahanan duman kami me di bata kami dai me Tuhan kami Yesus lit perbahanan duman kami dipilih hindu kami guna nurikan gelar do iselamatkan du kami gelah uga carana kami iselamatkan du panci katakan kami mankala si deban gelar buwe nakala rende ras muji man bandu Tuhan kami Yesus pasu-pasu kami sanga kami erlajar gelah bagi kami sorando kami jadi batasi milih kami gelah ibas pendilon dundai laban kami sia-sia tapi pesih kami mankala si deban dai. Sembah kami kam Tuhan kami Yesus singgung ngata kencah laweslah jadikan kirina anak bangsa jadi muridku surah-surahando dirikan perjanjian na endah gelah iberitakan kami gelar Tuhan kami Yesus pasu-pasu kami Tuhan amin. Sioge kitab Jeremia pasal sada sebab surah-surah anta si cubakan meugakin carana ngabarkan Injil. Si pilih salah sada buku na buku jam. Ope denga kubreken man bandu kegeluhan. Ope denga kam tubuh enggo kuserapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Jadi ayat 4 ras ayat 5 enda me latar belakang Nabi Jeremia. Laban cilang ninta Tuhan reh man Jeremia jana ipilih na Jeremia kope dengan israpkan gelah ulanai ia dahin guna si deban tapi dahin ia guna nabi-nabi man bangsa-bangsa kala sineban. Nabi mekapken babah di bata. Ningku ngaloisa Tuhan si erdolat. Lakut uga melaskan kata. Ngudasa denga aku. Ayat pitu. Nina Tuhan man bangku. Ola kata kendu kamu dasa. Ola kam biar sabab aku kap ras kam guna mulahi kam. Aku kap Tuhan si enggo ngerana. Culi sioge kugani na Jeremia jabab kata Tuhan dai. Kulih ya. Kata Tuhan rehman bangku nina. Kupilih kam ope denga kubreken man bandu kegeluhan.
Kope dengar kam tubuh ngoku serapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Jadi kepeken guna laus meritakan berita si meriah endah la bancila si mulai bas di batanari. Di bata milih Jeremia. Kuasa di bata milih Jeremia. Kope dengar pe Jeremia dai tubuh kuduni endah gelah iserap kena ia jadi nabi perberita si meriah man bangsa-bangsa. Ya maka Jeremia labo saja man bangsa Israel, tapi man bangsa-bangsa kala si depan. Enda melebih kai iban di bata man Jeremia. Maka kita pe adi di bata milih kita elit karida hinta. Makana adilit kata di bata musti sialoi. Nina ningku 6. Ningku ngaloisa o Tuhan sirdolat. Kai kin ertina o Tuhan sirdolat. Jadi man Jeremia Tuhan si ngerana man banandai me Tuhan si erdolat. La banci silawan. Sovereignty of God dalam bahasa Inggris. Nah, la banci silawan. Ningku ngaloisa o Tuhan sirdolat. Hadir dolat ia lalit ala sentanula. Lakut teh ku gamlaskan kata. Sadar langsung Jeremia layak beluh khotbah. Lakut teh ugamlaskan kata. Si peduakan ngudasa denga aku. Lid alasanna kemungkinan na Jeremia enda la beluh sa. Ngerana maka nguda denga kaya lid alasanna permisi. Gelah ula iya ipilih di batandai. Gua kanina di batan jabab sa. Nina Tuhan man bangku. Endama kesaksian Nabi Jeremia. Nina Tuhan man bangku olah kata kendu kam ngudasa. Ula kata kendu kam ngudasa. Tapi lauslah. Ku bangsa-bangsa ku jakam ku suruh. Maka bancing ngelit ala senta ya. Tah kaya lah senta maka langa kita ngit meritakan berita si meriah pe lik ngiala sena ada Jeremia dai la aku beluh kuga berkhotbah la aku beluh kuga ngabarkan Injil nguda dengar kala aku si metua-metua lah lebih ni naka tapi olah kata kendu kamu dasa tapi selaus lah ku bangsa-bangsa ku jakam ku suruh. Katakan man bana kerina si ku perintahkan man bandu. Si uli yang penting nakal. Katakan man bana kerina si ku perintahkan man bandu. Jadi labo kai si ibas pusuh Jeremia dai ipesehna. Maka bicara nguda sapi iya, lape ya beluh sakala ngerana, lape ya beluh kala ngatakan ca uga khotbah si majile. La perlu ya mandi bata. Si perlu mandi bata maka katakan man bana kerina, si ku perintahkan man bandu. Maka labo ibas ukur Jeremia dai si pesehna. Kata di bata si ibreken di bata musti si peseh. Katakan man bana kerina si ku perintahkan man bandu. Maka time Jeremia kai kari kata di bata si man pesehen kena. Labo kai si iangka Jeremia. Si berikutnya waloh olah kambiar. Kepekendai makana langit Jeremia laus bana ala sena layak beluh ngerana ngudasa ia ban biar ia kepeken.
olah kam biar. Jadi makanalah kita ngabarkan Injil menurut Yeremia, biar kita. Kai kebiaran Yeremia, tah kai kebiaran du, serika ngiras kebiaranku. Silang-langna, itu gani kala. Kepeduakan, labu tuhu katan doina ningkala. Mencage, biarlah. Maka pengalaman Yeremia bancing begindu, kuga sulit na ia idabuhkan peku sumur. Biar ia. Kam rasaku makalah kita ngit meritakan gelar Tuhan Yesus ban biar kepeken kita. Olah kam biar. Alasan nakai, sebab aku kap ras kam guna mulahi kam. Makasih idah uga dibatasin dilu Yeremia dai mulahi iya sanga ia utamakan kalak ku basumur. Bagi kapi baspadan simbaru. Idah duka uga Paulus ipedarat nakaya bas penjara nari. Olah kam biar sebab aku kap ras kam guna mulahi kam. Tetap dibata ukur Yeremia dahi. Maka kau pedingat Tuhan Yesus sorga tetap nang ukur ajar-ajar. Lauslah jadikan kerina bangsa jadi muridku. Jagerah pun dikatakan maka perlu itendu. Maka aku raskam rasa lalap. Seri menjeremia ras murid-murid ibas Matius 28 seringe. Olah kam biar sebab aku kap raskam guna mulahi kam. Aku kap Tuhan si enggo ngerana. Jadi ngerana Tuhan man Yeremia. Hari man Yeremia Tuhan ngerana, man murid-murid Tuhan Yesus ngerana, man bandu ras man bangku ngerana ngedibata maka dibatan dai dibata singgeluh. Godong teruskan sadanari kar suli-uli gal sidat. Kenca bagai ipo pinter Tuhan tanah lako ngkuitkan biberku. Jenari ni naman bangku. Begikan. Ku berikan man bandu perkataan-perkataan sila banci lai belas kendu. Tempat seriras Nabi Yesaya ikut dibata biberna tapi jenda ikut dibata biberna mertina ibrekan dibata kata nandai. Kuli kenca bagi ipo pinter Tuhan tanah lako ongkuitkan biberku jenari ni naman bangku. Begikan. Ku berikan man bandu perkataan-perkataan sila bancila ibelas kendu. Jadi perkataan si ibrekan di batandai lah maka si peseh. Maka si lanjutkan. Yang mengenai pribadi Yeremia dai kerinana kari sulih datas nari. 10. Sendah ku berikan man bandu kuasa. Nandangi bangsa-bangsa ras kerajaan. Ada kuasa. Lako bungkarkan dengan ngeruntuhkan. Lako ngernepkan dengan ngeradaskan. Lako manteki dengan nuan. Siulihi. 10 ayat penting nakal. Sendah ku berikan man bandu kuasa nandangi bangsa-bangsa ras kerajaan. Lako bungkarkan. Ngeruntuhkan. Ngernepkan. Ngeradaskan. Manteki ras nuan. Jadi di baginda lah kepeken banci sisuan ken mentes benih dai adilah
si bungkarkan lebih batang kayunya si galangi. Adilah kepeken si runtuhkan ngulit dari jima kena nandangi di batandai. Lakan peken banci adilah ikernepkan kerina na paju-pajuhan. Bagi pe ngeradaskan. Maka na banci mekari si mantekika, si pantekika ya, ras banci si nuan. Si pakai saja nuan kalau ulah serasa siakap. Enda maturi-turin kalak perjuma ka Adi nuan la banci la teh perjuma kerinana, lit ngije kerinana sinuan-sinuan na anggotura. Entah batang kayu, entah rambah duri, entah batu galang. Adi lain da kerinana ibungkarkan. Adi lain da kerinana iruntuhkan. Adi lain da kerinana ikernepkan. Lah kepeken banci nuan ije. Jadi banci bayangkan du pusuh perhatian manusia ndai. Ngoleben lit kerinana je senuan-senuan na kupe dengar berita si meriah. Enggak maka usur ninta gambar yang dalam latar belakang na kamna maka banci sih ngalokin Tuhan Yesus. Kai ngesange senuan-senuan bas pusuh du kope dengar berita si meriah. Lit dinajah nari kita Efesus umpamana. Nailit dewa kami gelarna dewa Artemis tadingken kami sindai. Lit naije paju-pajuhun kami, lit je jimat kami, ibongkarkan mandi kerinana. Maka na banci me isuan, maka nguturah simbarundai. Adi bagai sebagai kalau pekabar Injil kepeken, lah banci lah setak sitik lagi ya, tak lagi ke kerinana kal. Kai ngeje senuan-senuan, sisangan naturah. Bas pusuh perhatian manusia ndai. Gelah kari sirua, maka banci siang burukan. Jadi banci bayangkan du perjuma, babana traktor, babana cangkul, babana pengerentes. Makana banci kari arah budi, babana me benih jongna, babana me benih rimona, babana me kari benih senuan-senuan, siatena isuan kena. Nggak sidat panggil lebih. Jadi sebagai pekabar Injil. Sendah kuberikan man bandu kuasa. Jadi kuasa ngeteh. Kaikin senuan-senuan sisangan nalit bas pusuh kadek-kadek kundandai. Makana di ngobrekan na kuasa si bungkarkanlah gelah banci lit senuan-senuan simbaru jesuan. Hading gondali je bangunan na rumah mustilah runtuhkan bangunan sindai. Bagi kape musti kang kepeken engkernepkan sindai. Radaskan kaya lebih. Maka banci memanteki dengan nuan. Adina tukang bangunan, bagi kang. Rata kena ka lebih tanah na. Ninna ka, galina ka, pundasina. Maka ngoka banci, lit bangunan bandatas ne. Lu banci ibanguni saja sembarangan. Sendah kuberikan man bandu kuasa. Kuasa nandangi ngeteh. Kaikin je senuan-senuan. Maka ni na Tuhan Yesus ulah tading ke Jerusalem. Gelah na alo kendu kari kuasa. Maka banci kam jadi saksingku. Maka diogen do Kisah Rasul pasal 2. Idah Petrus kal jementes kai si menruahan. Kai kan disiruah Petrus kaljea. Ibunuh hundu si mereka kegeluh hendai ini nama. Nanggo keke iya. Jagenggo nangki kusturuga. Maka nusru makasasi badian dai. Maka rika diola jerarah kam. Ngo salah kal kam. Iluah kena singgu salah dai. Banakap kalak dai. Munuh Tuhan Yesus. Ngo selesai. Tapi sangat reh.
kesasi badia, enggo sadar kala-kala ndai, enggo salah bangunan kami ndai, maka ia bertobat. Kuasa guna ngeruntuhkan, kuasa guna bongkarkan, kuasa guna kernepkan, kuasa guna ngeradaskan. Maka dua arah teruh ban istilahna manteki jana nuan. Musti kang siteh kai si mansuanan. Adi sisuan ka la Injil la karim mereken kegeluhun man kala pela ka bolit gunane. Jadi kuli sekali nari. Sendah ku bereken man bandu kuasa nandangi bangsa-bangsa. Ras kerajaan lako bungkarkan, lako ngeruntuhkan, lako ngkernepkan, lako ngeradaskan. 3J bungkarkan, ngeruntuhkan, ngkernepkan, ngeradaskan. Jadi menurut kitab Jeremia enda buen kepeken dahin bungkari. Maka makapal kalau ngenggup bespusu perhatian manusia dai 4J harus dilakukan. 2 ngenca positif. Maka nggo banci ia membangun, maka nggo banci ia nuan. Tapi mesti kuasa ya. Jadi ndak emang uku berikan man bandu kuasa. Adilali kuasa labut hendukai man ruahan, labut hendukai man bongkaran, labut hendukai man radasan. Aila kali kuasa lo kasih teh uga kambangun ca, la kabo siteh uga nuan ken gelahna turah senuan-senuan kudai. Jadi kita kepeken ngabarkan Injil dai la bancila si ida. Kai nge i bungkarkan Paulus akap ndu i Filipi lah umpamanya. Kai me i bungkarkan Paulus kak ndu i Efesus. Kai nge i bungkarkan Paulus di Antioquia Pisidia umpamana. Kai nge i bungkarkan Paulus i kota Tesalonika. Kai nge i bungkarkan Paulus i surat Roma. Jadi dia ndak sita maka na banci kari sisuan apa isi benar. Sada saja lah lebih ya. Roma pasal 3 ku aka ingat nungai. Sada pela banci kala rembak ras di bata alu dalankan undang-undang Taurat. Roma 3 ayat 20. Emang mesti bongkarkan mah. Sada pela banci kita rembak ras di bata alu dalankan undang-undang Taurat. Iya. Lebih. Makanya bongkar kena Taurat ndaya kap nandai banci selamat ibungkarkan Paulus lebih. Maka karirih marah teruh. Kerina manusia yang berdosa ni nama. Upah dosa kematian ni nama. Tetapi pemerintah di bata kegeluhan si rasa lalap ibas Yesus Kristus. Suan kena. Jadi pengkhotbah ulah kita ngatakan peran saja. Ulah kita ngatakan ibongkar saja. Tapi mustika kita kai karya teta sisuan gelah jadi. Maka surat Roma malah sekap mesra. Kerina manusia yang berdosa ni nama bagi. Jadi hadingu kerina manusia berdosa ndai mangi bongkar. Uga maka kami lain dosa ni nama bagi. Maka sambung nama ayat 25 kuakap Kristus Yesus nge arah kematian ija kita banci nggo rembak mulihkan ras di batandai sulihi. Jadi di kita ngabarkan Injil dai la banci la sinin lebih kai ingin siman bongkaran pakai traktor kah atau pakai cangkul kah atau kuga makan banci sindekah handai iruah. Jadi sindekah handai ruat kai nge kari banci je isuan maka na banci turah maka mesti kasih teh Injil. Di bahasa si deban ya melala kalak mah mesti sitah kala terbelakang kutandai lebih. Sitah ka uga ka caranya nembah man gana-gana anak. Ya lagi mbuh sekar sitah tapi silang lang na nanggo kutah enda di bata man bongkar nenda
di masa zaman Paulus dai akap natorat nandai idalan kena banca ya banca rembaras di bata lang kepeken arah Kristus inca banci kala rembaras di bata dai maka ambur kena tentang Yesus mu isuan kena mu ipantekina kelah jadi kari bangunan dai suli datas nari lebih ulan lagi pedasa kita laos ngabar kenin di sogi ulih-ulih kata Tuhan rehman bangku nina pendilo Tuhan man Jeremia. Jadi di pekabaran Injil ras meritakan berita si meriah elah buku peken banci usaha organisasi pendilo Tuhan man Jeremia entang kam dekah idilona sekalian nanggo begini dilona kam. Kata Tuhan reman bangku nina, ku pilih kam ope dengar ku berikan man bandu kegeluhan. Jadi Jeremia indah ipilih di bata kepeken kope dengar ia tubuh. Ope dengar kam tubuh nggo ku serapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Enda tindakan Allah milih Jeremia. Sepeduakan. Ningku ngaloisa. Jadi Jeremia begini surah di bata. Maka kari begini ka surah di bata siman pesehen man kalak si deban. Ningku ngaloisa Tuhan sir daulat ya. Sir daulat maksudna dai lenga pe ya tubuh pancing ko pilih di bata. Sir daulat artina ipilih neya bicara lape menurut ukuran manusia. Ningku ngaloisa Tuhan sir dolat lakut te uga melaskan kata lenga sekolah teologi ya lenga dasar na khotbah lenga ya belajar bagaimana eksegesi ningku ngaloisa Tuhan sir dolat lakut te uga melaskan kata sebeduakan ngudasa dengan aku timai tertuan ya jadi dua alasan Jeremia. Ya lakut terkari dari segi pemeta. Kedua, ya aku mudah dengar ugani ku ngerana man kala si metua. Si berikut naka. Nina Tuhan man bangku. Jadi ngerana dengan kak di batan daimah. Nina Tuhan man bangku. Lah katakan kamu dasa. Kai bandi batandai ngenepasa singu dari si metua lolit beda naman di batandai man pantang beda ya makanina lah katakan kamu rasa tadi bagi kuga tapi laos lah perintah mah ku bangsa-bangsa ku jakam ku suruh mertina Tuhan daer dolat laban si togani kepeken kairtina Tuhan dolat laban si togani berikutnya tapi lauslah ku bangsa-bangsa ku jakam ku suruh disuruh na kita gua nina katakan man bana krina si ku perintahkan man bandu maka lah bo cakap ndu si man pesehenken cakap Tuhan Yesus ndah ngisi man pesehenken kulihi ku tapi lauslah ku bangsa-bangsa kuja kita laos mah daerah na tapi lauslah ku bangsa-bangsa ku jakam ku suruh katakan man bana krina si ku perintahkan man bandu pelan-pelan kita hadilit perintah di batanda mesti sepesih umpamana lah Paulus lah ku pilih kerina na manusia dosa upah dosa maut pesih nih ya kata di bata kai dia bagi pesih Paulus ya Saulus kai maka aku ayak dunina isikin kam Tuhan nina ka ngok kata Saulus ndai maka Yesus ndai me Tuhan maka pesih na lah kam biar sebab maaf mukulis kali nari tapi lauslah ku bangsa-bangsa ku jakam ku suruh katakan man bana krina si ku perintahkan man bandu nina Yesus mau begini aku kap dalan keempat diwata nina Yesus aku mau ketutuhun
Nina Yesus, aku mensumbul kegeluhan. Nina Yesus, aku mau kekeken. Aku mau pakai kalak si mati. Nina Yesus, aku mau singadili kerinana. Iba sadawari pagi. Kai si pesih nandai, mesti si pesih. Labu si tukangi. Jadi sulih di atas nar gelu kat nomor serah. Adi bagi Jeremia enda pertama. Di bata milih saya. Lid ala sena. La alokan di bata. Si peduakan keka. Laos Jeremia. La kepekan banci. Kai si bas pusuh nandai pesih na. Tapi kai si iperintahkan Tuhan Yesus. Mesti si pesih. Makanya Tuhan Yesus. Jadikanlah kerina bangsa jadi muridku lah suruh namajakan gereja. Jadi murid Tuhan Yesus lah ajari kala. Sebab mesti pesih na. Ras harus si pesih. Ku katakan man bandu. Tapi lawaslah ku bangsa-bangsa. Ku jakam ku suruh. Katakan man bana kerina. Si ku perintahkan man bandu. Jadi Jeremia lid perintah di bata man bana. Ada ogen juga ku teroh mislit kata di bata si man pesehan kena. Jadi idan dunia Jeremia idilo di bata iya. Lid ala sena di bata Tuhan sirdolat la banci togan entah muda sa iya entah laya beluh ngerana la jadi persoalan sebab ibre kenang kari kai si man katanken Jeremia ndai kampe rasaku ulah katakan si katakan du kasih katakan di batandai lah pesih maka usur ninta Nina Yesus Nina Yesus aku kap kekeken Nina Yesus rid dengan aku sekali nari Nina Yesus anakku dosandu enggo iya lemela boningku enggo ayat walo olah kambiar jadi kam rasaku pinakit taseri ras Nabi Jeremia biar itu gani kala biar kita meling biar kala lah karya bertobat hati taka olah kam biar sebab aku kap ras kam guna mulahi kam sebab endalah budahin Jeremia endah dahin Tuhan sirdolat ndai maka itemani na iya olah kam biar sebab aku ras kam guna mulahi kam adilit dahin di bata si mandahin kan lit janji nah lit janji nah Abraham memang tadi kan ku tandu mami lit janji nama maka di dahin di bata si dalan kan labu gegeh gegeh nang ngekari teridah maka layanilah di bata halu gegeh si berekena man bandu olah kam biar sebab aku kap ras kam guna mulahi kam aku kap Tuhan si enggo ngerana siwa kenca bagai ipo pinter Tuhan tanah laku engkuit biberku enda gambaran mah gelah petenang na pusuh Jeremia ndai maka tuhu enggo kari bereken di bata pedah na man Jeremia ndai kenca bagai ipo pinter Tuhan tanah laku ngkuitken biberku panjika angkari sungkundui gua banang kuitken cani duka ya pasti Jeremia yang gotak sabani enda pengalaman na kenca bagai ipo pinter Tuhan tanah laku ngkuitken biberku jenari ni naman bangku begiken ku berikan man bandu perkataan-perkataan sila bancila 11 kendo 10 sendah ku berikan man bandu kuasa nandangi bangsa-bangsa ras kerajaan-kerajaan laku membungkarkan laku ngeruntuhkan laku ngernepkan laku ngeradaskan ku akan ngu banci sida setiap jelma kepeken lit ngu bas pusuh nah
Adi lain dari runtuhkan loya banci turah nandangi kata di batae. Maka bicara kusungkun kam, kai ngembarenda iruntuh kendo, kai ngembarenda iradas kendo, kai ngikernap kendo, maka banci isuan Tuhan Yesus pedah nandai bespusuh ta. Nah, maka situ cara mengabarkan Injil enda. Nina Tuhan Yesus lit benih ndabuh ku pinggir dalan. Lit benih ndabuh ku tanah sir batu-batu. Lit benih ndabuh ku semak duri. Lit benih ndabuh ku tanah si muhumur. Tanah si muhumur nda ingin sabanci turah. Ban pernah pelalit je. Batu na pila kali je. Maka turahmu ia menghasilkan 30 kali lipat, 40 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Maka na terjadi berhasil. Tapi sering Adi Tuhan Yesus pakai istilah benih ndabu i pinggir pasar, i pinggir dalan. Kainina setan mintes buat nala turah mah. Ndak buka i tengah batu-batu. Bila kak berbuah kai turah, tapi lah kak manci mbagesa. Banlangan dia bongkar kena batu nadai. Sebetulnya kan ndak buka semak duri, lakai radas kena lebih pernah dai suanina saja je. Ngomong mama ngati perjuma lah turah di bagena kata. Telu benih na lah turah, maka sadang meturah ijaturah na. Iya tanah sirbat si mehumur dai. Maka nina di bataman Jeremia bongkarkan lebih katanya, ruahkan lebih, radaskan lebih. Maka na banci suan seri rasanya Tuhan Yesus khotbah. Bagai ka. Jadi dibagi bas pekabaran Injil si gendeki. Kalau lo kira-kira mesra sakal, engkai maka lar kini teken. Engkai maka langit ngalokun kata diwatan dai lagi. Melala saja pernah, lakin banci turah. Maka sinin dukari si banci turah, lah nailik je pernah. Banci turah. Tapi di melala sedenga je gana-gana, melala denga je kesombongan na, melala denga pengangkan na. Lakin banci turah kata diwatan dai. Maka Jeremia dai maka banci turah. Bicara ngudas tapi aku nina udah katakan ngudasa nina mis. Lape aku lah belum ngerana nih udah katakan nina. Ku berikan kariman bandu belum mukam kari ngerana bagi. Maka disungkun du Jeremia. Payu kal kam nge Jeremia. Lakal memang melala pemetah kendu. Tapi kasih iberikan di batandai kerinana. Banci iya lo kendu. Ban buesa kak pemetah ta makalana kita pemetah. Hadi Jeremia lah melala pemetah na jujur-jujur saja iya. Maka nina Tuhan dai ku berikan mandu kuasa. Kasih ku katakan man bandu. Katakan man bangsa-bangsa dai. Hadi bagai bicara kusungkun kam. Uga ngicara ngabarkan Injil akap ndu ya. Sadang cekok katakan di batas kalenda. Adi lakin ruah ndu lebih. Pernah. Maka sitim perjuma kalbana. Maka di Jeremia pasal berikut nak katakan nak ulah kam nuan tengah rambah duri tenggalai juma du silanga tenggalai kai lakin banci turah. Jadi kai maka langat turah kini tekenta uga maka jadi kita ngalokin Tuhan Yesus pernandai lalap idah dundai ndak bui pinggir dalan ni na. Likat ndak tanah batu-batu ni na lai bongkarina lebih. Ya, jadi makana peran PJ suana dengan ka bukrina natura. Engko belala pergumulan maka mati ka kata di batandai katanya. Tapi sila halangan nandai ingin ca banci turah. Maka kalimat si terakhir lah banci kita lupa. Adilaus kita ngabarkan Injil. Sininlah batu kai ngilit bas pusuh kadek-kadeng kuenda maka latura pernsiapa ingin menruakan maka banci karisu enda
bangunan siapa yang mesti iruntuhkan, maka na banci kari bangun simbaru. Apakah hendak teologi anang salah, apakah hendak pengangkatan nina kalak, apakah hendak pengalaman sendiri. Jenda mengabarkan Injil dai, gelah banci sitah apa yang siman ruahan. Engkau dilalik ruah suan saja kuga. Kampeng kami belum mengatakan sebagai percuma. Ula baba tak torpak. Kai pelaman baban. Benih saja baba. Amburi saja. Engkau tahu kalak kam. Adinanuan lah banci lalit engkau pernah je. Maka setiap hati manusia. Jika manusia ndara bandosa. Lit je pusuh. Singelawan di batandai. Adi endal langai cabut. Suani pelalap lu banci turah. Toto kita goya jarindu Jeremia dai gelah ula ikata kena ia udasa ula ikata kena ia labluh ngerana tapi musti ikata kena kata dibatasi berekendu man bana maka sanga ia ngatakan kata dibatandai kepeken laban cila ibongkarina iradas kena sila cocok gelah banci ibangun. Aduh kata dibatasi payo jaga si salah ndai ia beken. Maka dinin kami kalau setiap bertobat lit ngisi abut kena, lit ngisi radas kena, maka turah kini terkena. Tuhan kami Yesus, adi kami megi-megi, adi ngutah kami, engkai maka lah turah kini terken kami dai, bansanga kami ngalokan Yesus pe, lah boleh kai kalpe iradaskan kami. Persada kami jikrina na. Nguli saja kami Tuhan Yesus ya beki kami sila bancipan. Endar kini teken ngeranalah kaman kami apa ikin siman bongkaran apa yang siman radasanken gelaban turah. Kata Yesus si bagi kami dung natutuhu kami kala si kini teken. Tapi sadalah kami lupa ban bereken bunga kuasa makalah peturut murid-murid di Laos adalah berikan kuasa kesaksi badia adalah Laos yang ngabarkan Injil. Maka jaminan itemanin dunga kami adalah Laos kami ngabarkan Injil mulahi kami ibas kerina na kebiaran dai. Bujur Tuhan kami Yesus sembah kami kam. Amin.